ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. ام به برنامه یک نو یا پانوراما هفته دیسا بورنه و کندزانن ام وکی روبریا چارپل مدیا به برنامه ام شش کسن بره و دبن هر جاره یک جمعه و جاره درامنه حواله ما یک برنامه بره دبن یک جه برز میرزا اکار سیراج کرجه مهدی چلگن حنفی توران و نیمت ممتاز آیدن و از ام برنامه بره و دبن ایشب لگل من دو میوان منی هجاهنه که امی بویرین هفته د پانوراما هفته ده بنرخینن شیروه بکن و بوربن میوان من برز اورهان کایا و برز فیصل تاشکران هن هر دو جی بخیر هاتن پانوراما هفته. آفرین دبا مرحبا جوره. خیراندار زور سپاس. بله به هفته جی وک همو هفته‌ین دن گلک بویر رودانه ما هن سرنویس هالبجارتن جبو که ام ایرو شروع بکن و بنرخینن که ام تماشا بکن سرنویس هفته چنه. بله ام بمجرد خواه یا یکم دست پی بکن وکو جی هنجی هایدارن لسر بانگوازی سروک گشتی جهپی کمال کلچدار اورو که سیزده ویمه بیانک دا و گوت پارتیا که از سروکاتیا و دکم جی د پشروجه ده د پاشروجه ده بوی صدما وکرنا هن برینان گوت که دمک درجه من خواست از اف سیستما که بوی صدما وکرنا وان برینان بگوهرم نوها جی وقت هاتیه که از بری خو بدم دروه از دکویم ریویتیا حلال کرنه و حلال خواستنا گرتنا وان برینان بله کلجدار اولد بجه ورن ام لهف حلال بکن لهفدو حلال کرن هم جبو جهبه و هم جبو ترکیه باشه دبیجه اف گوتنین کلجدار اولو بگمان بو خالای یکم یا روژاویا سیاستا ترکیه پارتیان سیاسی مدیا و روشنبیر و بیان کلجدار اولو جور به جور شروع کرن و هینجی دکن اردوغان لسر بنگوازی کلجدار اولو گوتیه او تنه دخوازه روژه و دمانو خلاص بکه و بکی جان جبویران دست بی بکه جبو حلالیه و جبو جنوسیدا درسمه بکردان را چاوا حلال کرنه بخوازه ایجا اف پرس جیج اردوغان تی پرسین گلو اردوغان بویش روی بور لرنگه خوناده گلو نه وظیفه یاوی که جنوسیدا درسمه بفرمی قبول بکه که فیصل از بیت دست پی بکم اون وی بانگه چاوا شیروه دکن کی لکه اوجبو چه وی حلال بکه ایوار باش که کردستانیان هجا ایوار باش بینرین هجا بری که از برسیوات تبدم البته چند روز لترکی بانگوازی کمال کلچداروغلی
pir deng daye yani ketî rojevên na herkes buya qal dikin behsa helal kirinê dikin rast e ihtiyaca wan heye bes ew kî ça çê bikin berîk ez bersîva vê ya bidim ez dixwazim behsa tiştekî din bikim yani wek ji bo me baş fehm bike niha şîrketên mezin wexta dixwazin reklama malekî xwe bikin personekî ava dikin persona gotinek latîniye yani wek fîktif xwer tişkî hazir dikin dibêjin ev şaxis wenî umrê wî cinsiyetya wî vesaire vesaire li ku dijî çend salî vesaire tişkî diecibîn û gor wî jî kampanya reklama xwe çê dikin yani dikarbin mesela ji bo parfümek bifroşî yan ji bo kozmetik bifroşin dibêjin veya ji bo taybetî ji bo jinayê ji bo vî umreyî û gor wî jî programa xwe çê dikin kampanya yani dikare ji bo genca be dikare ji bo mêra be vesaire îda kêm zêde ev tişt partiya jî heye dinha di partiya jî tabii bi şiklekî wek grup wek klîk tê naskirin taybetî bi jargona çepa de çepê Türka taybetî digotin klîk yan jî klîka Onur Öymen, klîka Kılıçdaroğlu yan jî êdin yani dikare sê çar grup îcar di nav sê çar grupa de ya min êk herî biqewet ê herî destildar grupa Onur Öymen'in yani ez nav dibêjim bes êk wek wî difikirin ez dixwazim bêjim yani ne şerteke ew be bes êk wek difikirin îcar Onur Öymen nizam têbîra we 2009 bû vêm qey 2009 bû serarest eşkere qetliyama Dêrsimê parast digo baş bûye yani ne ew ba erê dê giriyan dê me insan hat tuştun yani digot dê digirin ji vekî wê demê kampanya hebû bira analar ağlamasın bira dê negirîn ew jî digot dê giriyan li Dêrsimê bes bi xisaya wî kî em bi ser ketin yani yana ew ê perçekî wenda bikirina vesaire îcar insanê vêdirê insanê wek Onur Öymen ez dibêjim yê herî xurt ewin û ew ê kemal grubên wek insanê wek Kılıçdaroğlu ew ê nikaribin zû bi zû tişta biguherînin heta niha Kılıçdaroğlu ne gotiye Dêrsim yani dibêje Tuncelî û Tuncelî jî ew kesêk waliyê Elazığ yanlış bûm Tuncelî yani destê Tunç ji wir tê yani acıqandine û ji wir tê hûn yani gotinek heqaret e ya rastî îcar wextak mere wanî dinere zû zû ew ê bawer nakim ê bigere ew belkî hewl bidin tabii min qala direk ez ketim mesela Kurda ji ber ku di ew helaleşme gelek tiştê din jî qala insanê din dikin nizam Soma dikin Gazî dikin Gezî dikin falan bes ê ji ber ku ême Aliye Kurdî me alaqadar dike ez direk ji bo ketim vê meselê tabii ev ya wek misal e wek mînake mesela gruba sözcî ew jî piştkarî perçekî CHP ye heta niha sözcî qet ala Kurdistan qebûl nekiriye heta wek wexta wezaret berpirsiyarên Kurdistana başûr hatin Ankara hatin İstanbul wexta ala Kurdî darxistin digotin bes parçası yani ku ya jî qebûl nakin hesa bikeydî yani yani dikevin paş yani Erdoğan xerab e bes vana ji wan jî xerabtir yani qet tehmûl nakin hadi em bêjin wana tişkî din wana pir tûjin em bêjin wek insanê liberal wek Ertuğrul Özkök mesela Ertuğrul Özkök nizam têbîra we demekî serarest Kurdistana başûr tehdît kir got em lazim e ev TRê me şerê F-16 li ser Erbilê bifire alçak uçuş yani nizm bifire û 2000-3000 mal paciyê wan bêş kirin ku aqlê wan bê serê wan yani ders bidin Kurda ders bidin Kurdistana başûr îcar çerçeve ev ez dibêjim zû zû Kılıçdaroğlu ev nikare bi tiştekî biguherîne tu baweriyan pêr tune ye
كاك فيصل دبيجن قلنا هي دولة ترك أو قبرك أو قجلك إنك مينا دبي هر دبري بخواره كراس بكنو كلك كحلال كرني دخوازن. أري أجي أز دبيجن زحمته يعني جبو تابعتي جبو جهة زحمته يعني أو إيه قتلام شكر أو هين قالا نكار نافي أو قتلام كرنا درس من نكار التلفظ بكن أيو شا ورن برما والحاصل از دكارم تشكي ولي بيجم بكرتي يعني زديدر درجك ما في حواله دنجي اورهانجي وتشيكنك ماندانكم لازم ام كرت اف غوتنا سيد رضا قش چرچوه بكن ولدار وخن او غوتنا ابو من از لهمبري درو حلين وبسر نكتم او من رابو درت لمنجي لبر وچون ندا عردي بلا اوج ورا بلا بدر لك اب شكا ما افبا امي يعني حلال بون كرن باشا نخرب يعني برب عليه ما ورا اميش فايده جبينن برا قال ما بر انسان ما بر ازياد كشاندن قناج او جندرا زحمتيه بتشك جي نفس بسين او جي باشا بس ام بشتاخو الناس بين ام بيجن تمام خلاص بو ابيدي خلاص بون از خوازم بالا في تشتي بكشيرم كاكورهان لهف حلال كرن تشتكي وصايك دما مروف ان حقيقك لهفدودك ولي بوشمان دبا جبو لهفدو ورن روبالك نوفكن بانجي لهف حلال كرني دكن وهذا زانم قالو تشتكي دولتا تركي دقالي كردا كريا دكافي تشارشويا لهف حلال كرني قالو كلجدار اغلب بيانك واجب شروفيك و نزانك داخوازيا لهف حلال كرنيج آلية كده جي قبول كرنا غلطية خوية اللي بورينو ازر خواستنا جي و پوشمانيا كريارا يجي قالو نزان بيا تشد بيجي ايفيدكم اف برنامه سركفتي با و ايفيدكم ام کاربن بیرو رای خو جبو ملت خو پیجن دوی مسئله ده پیشی گلک هم ویا بزان بن جمهوریت ترکیه سر انکار ملت آتی آوا کرن اگر يعني حلال کرنه که هبه گلک پیشیل سروی بابته مروف هفدو حلال که یک گلک جمهوریت ترکیه ویا قبول که کو ملت کرد انکار کرنا ملت ارمن انکار کرنا ملت روم انکار کرنا و جمهوریت کی سر تنبون وان آوا کرنا اوا زور مهمه با من کلیچداروغلو آتیا مرحله کی اب هنه کی شرکت کو سر دنگدان لیکولی ندکن دوی مرحله داوی دا بر روش بروش پیشتر دچن و اوجی توازن کو حتی ایرو نکوکیان لگل هنه که صنوفا هبویا هنه کی ملتا هبویا هنه کی کو جیانوان جه ای جه پی فرقتر بویا نکوکی لگل وان هبویا تخوازا وکی کو او نکوکیه کو دور مصطفى كمال وته کو دو پرز لگل خو اینای حتی ایرو کو هر دو پرز جی مسئله هر دو پرز گرینگه کو حتی ایرو جی هی باوک ایناتیه چاره سر کرن او مسئله یکی جی چی بوم پرس کرده پرس کردستانه یا آد دوا جی ای کو جیانوان نوکی کمال آتاتورک بویا پرسوان هبویا او پرس ایرو پچکی آتیه چاره سر کرن فقط پرس اصل کو دعوه لیبورینه و لگل وی ملته به هفدو حلال بکن گلک پیشی اف جمهوریته کو ایرو حتی ویگا او خودیه ریوبره وان بر پرسه وان ایک وان اداره دکا دعوه لیبورین ملت کرد بکن و حق و حقوق وانه که ناو نتویده وکه بویه ایدی
نبخرس يعني بويا حقك روا يه ديمقراطيك زمان وان عادت وان عرف وان بوان ملتا بدا جيان كرن او دبا مرحله كي او دبا بتشكي وكي دعوه ليبورين الوان بك فقط وان مثلا جي او تشتنا جبرويه كي وقت تبري خو بدي مجي كرد وكردستان نتن الكردستان باكر الكردستان باشور عيني تشتابويا بيجي وحشتاد عبد الكريم قاسم وقت احتلال عسكري دبا حكومات او بخون نامت شينا بو مالا مصطفى نمر وي دعوت العراق دكا دبا اوي حتى ايرو وجيا الباج دا مور نيدام بيغوا ولاتك آزاد آوا بكل حتى چی وقت حتى كوبي عرض قرا دورة بره خديه عبد السلام عارف دورة بره صدام جي حتى صدام جي وقت دربه دكا وحتى كوبي عرض قرا او جي لقل كردا باش تمشى حتى پیمانکی چیت کرد پیمانکی چیت کرد وكي بحكم ذاتي يعني حق اوتونومي حتى كوتي حتى هفتي وشاراتي هفتي بينجا بشتر جارك دي او ايران بيكتين او كده يعني ما بس تمشيها وقت دجمني كرد دكا تنقاف دبن براستي ايرو يعني حكومات ايرو جي وايكو ويصبي حول ددبا حكومات جي تنقاف بونا يعني همش بر مسألة ملية كردا تنقابونا همش بر زمانوان تنقابونا هم ايدي ملت خون كارن تير بكن تنقابونا انجا تخوازن كوارم ببن اقتدار وقت ببن اقتدار جي تخوازن خوب كردا و بهنك ملت دي خوش بكن و بيجن افا او تشتي كود باج دا مايا اما وان نينن روجاوه ام هفدو حلال بكن جنها وبيدت هنك تشتدي بين الروجبه بس قناعته من او هالوستك وإيرو جابج دقرا عين وكي هالوسته كمالات تركيا وكي هالوسته دمر على كوتشو ديار بكر جو بس كرت رعاليته سنيتا يعني جو رعاليته كردي ام نازدكن دورا مسعود يلماز شوغو داخل بون تركيا بو يكيتي اوروبا لآمد دارواز به ديار بقردان geçergo دورجي طيب اردوغان شو دياربكر بو او نحقيك وحتى يرواتيه كرن دولة وين حقيقي كريا فدي في دولة أعظم دعوة ليبورين دكم ودو ساشون دا دست بتشتكي ديكر كمال قليشتارو لي إيرو وازا ويتشتك وحتى إيرو هاتيه كرن بكا واز باورناكم كوكي حتى إيرو هنكي براسي دهنك مرحلة دا هنك قاوة باجي هاتنا هاويتن أو كاربة حوقة جيبكا الرياليتي وقوتنين دبيجن بچاكي نا بچاكي قالكي دوري هفن لشكري ترك حتى إيرو جيبي حفتي جي إيريش دقرن سر مالي كردان مال باتا قولا باران دكن ودبيجن بسرناوي تروري يعني راستي اوان وتشتكو دبيجن اللي هفناي از باورم كلجدار اغلوخه جو بايدن بمقايسه هذيك جو بايدن يك جوان سياسه مدارنا ليبورين بيجن حلال كرنه بالسركتيه د بايدن د سال نوتي دما سناتور بو لدج زواج هوموسيكسوال ابو وكنمونه دورت سال 2012 د برنامج كده قلت وفكره فغهرتي ونهاجي نل دج زواج هوموسيكسوال هيا بويا دنك قزانجكر هروها بايدن د سال هفته ده لدج بوك خوندکارن لامریکایین رشکو سپید عین اتوبوس سرویس داکو زاروکان خوندکاران د بردبستان عین اتوبوس ده هرن دوراجي كمالا هاريس اب هالوسطاوي رخنكر والسرويجي جوي بايدن اب نارين اخوا ديسا غوهرت وليبورين خواست بوجي نما كمالا هاريس وك بر انداما جيجري سروك جي هالبجارت از باورم کلجدار اول دخوازه تقلید بکه لی جبیره دکه که دولتا وی و سیاستا دولتا وی یا نه دموکراتیک
هناكيش بيرادك كخوا بديوار مقياسة دكن بلد تشتكي دنكو هند خوازن لسر في مجاري بيجن هي أذكرم تشكيلي زيادة بكم مجبيكر بله أذكرم نها قرشدار أوي حلاليج ما بكار بخوازن نخوازن أو بيشك بمجري داية هجر أم خرط بن أم يك بن وأم بقوات بن أوي ورن حتى أم قاس بن أوي شو بخوازن تحتي جواتنا از وقت میناکک بدم دشار جهانی یا دیامین ده سویسرا نوتر يعني نكت شري بقلك تشتي جبركو هم دناف خو يكبون هم حاضري هبو يوان هبو بآلية دبلوماسي جيانين و جبروي نا او آلية دبيجن و نجي نازي نكاري بجسارات نكركو إريشي سويسرا بكو جبركو إريش بكرنا اوي زرارة بديتنا إذا هجر أم كرت أم خرط بن أم يك بن أم بهيز بن أبي حتى ورم برحتي ورم بمرض هرشتي رونم بباخفن يعني قوتا قرجداوي بكار بمرة ياج بخواز نك بكار بخواز بمرة حلالي بخوازه بمجري داي قالوا أم خرطن قالوا أم بهفرن يانا أردوغان جويهين جسارتي تربو سراراست با برزانی کرد مسعود برزانی کرد آنی دیاربکر شوان دعوت کرد و سایر از باور نکم قلشدار اوری وی جسارتی نشان بده شخوا ترکی روش مزه ترکی دایا داخوا زمان بله شخوا ترکی به ویش روی خوا بیان خوا تبل هف کریه آنها وی چوابه بله ام هگر شروعي وزد السرفيانا ما بنم درباسي مجرفايا بله روزا خان يعني مروف كارا صميمية وان تست بك بيجن فرمو بيشي ام جزمان زكماكي يه دايكا بلا زارو كما بزمان دايكي خو پرورده ببن بلا ويه تيخن قانون اساسي ام باور بكن كو و سروی ریچه باوکی دیجی و کاربن کرد و اوا یا جو ارمن و اوا یا جو روم و اوا افدو کاربن حلال بکن فربو کرم کن جوه هم دست پی بکن لازمه هم جی دوی مسئله دوان تشویق بکن بله گلک سپاس ام در باسی مجره خویا دویم ببن مجره ما دویم لسر توسيات كمليا كارس يا بلند يا كارسازين اندستريا تركيا حفتيك بري رابورك ج دسدو سيو درو بل بالسرنبيسا آواكرنا بشروجي توسياد وشاند وك هندزانن توسياد يك جسازين سيفيل يه تركيا هري بهزة كم دبيفن ولسر روشا ولات كم جار رابورا بلاف دكن راپورا وان بریا ویا بریا به 14 سال بو 2007 ده بو باورم یا بریا وجی 24 سال برید سال 1907 ده بلاف کربون بمناسبت و راپوره سروک توسیاده سیمون کاسلوفسکی به بیان خود چاپمنی ده خوانه کرد ده بیان خود لسر پرسگریکا چارسریا پرس و پرسگریکا کردیجی سکنیه لترکیه نابجن پرسا کردستانی و کندزانن دبجن پرسا کردی بنارینا و مروف راپورا توسیاده چاوا بنرخینه و شروعین سروک توسیاده جی مرا چاوا بنرخینه جکک اورهان دست پی بکن زور سپاس کم روزا خان با من يعني بقاسي كو اس تعقيب دكم توسيات يعني كومالين كارسازن هري جورا يه تركيا كومالكي ايواريا و شمش فجي توسيات تعقيب دكم كارم ببيجم كو توسيات ج صندوق تركيا كاركران daha peştira daha medenitira و daha bir cesaret ji. و دوان mesela da ji
بویە سەبەبێک کۆ سەرۆکی خۆ سەبەبێ ڤات شتا دایە کوشتن مەسەلا ئەگەر بێ بیراوە ساقب سەبانجی سەرۆکی تووسیاتێ بوو وەختیویدا هەنێکی پرۆفەسۆر راپۆرێکی حاضر کردبوون ژێرەژی دگوتن پرسکرێکێن ڕۆژهەلات یانێ دۆغ و سۆڕونە تورکێش دەرکەت یانە ئیدی حەوقەژی زێدەیە چیزمەیە ئاشیۆرسن بوو کۆ ئەف تادید بوو سەبەبێ کوشتنێ برایوی و سەکرەتێریوی ئیرۆژی یعنی کار بدەست بەڕاستی تەبەقەکی زۆر عاقلە یانێ سەرمایە خۆ بە زانە وێلکو دەرمەحافەزە بکە یانێ تەنێ سەرمایەکردن زانە وێ هەنێکی دی نەکۆکی بخۆرە بینەوەرە و ئەوە یانەژمێ بەرکیاوە 30 ساڵە 40 ساڵە لەسەر ڕەوشێ تورکێژی لێکۆلینێ دەکەن یان بە ئامن ئەو گشتنە قەناعەتێکی وسە و ئەگەر هەنێکی جوان زۆر دەولەمەند ببن هەنێکی جوانژی نکارە نام بخۆ ئەوە دژایەتیکی مەزنە وێنەکۆکیە مەزن بگەل خۆ بینەوەرە یەک دۆ یانێ تورکیا پڕ ملەتە ئاوا بووە ئەو زانە کۆ ئەف مەسەلەژی نێ چارەسەرکردن وێ تورکیا نکارە بکەوە ئەمساڵی وان دەولەتێک کۆ مەدەنی و مۆدەرن و دەولەمەند بوونە و ملەتی خۆجی دەولەمەند کردە و دەولەمەندی تورکیا ئیدی گشتنە قەناعەتێکی وسە شەڕێکی نافخۆیی و بەر بەدەوام وێ نکار بە دەولەتێکی مۆدەرن ژێ دەرێ دەولەتێکی دەولەمەند وێژێ دەرێ یاژی دەولەتێکی بە حزور وێژێ دەرێ بەروی ئاوێژی یان ئەڤە 30 ساڵ 40 ساڵە ئەف کۆمەڵای دەولەمەندی هەری گەورەیە تورکیە 5 ساڵ و جارێک 10 ساڵ و جارێک هەنێکی راپۆر دەدن و بڕاستیژی ئەو راپۆرێوان یانە وەکی کۆتبەرێ دژی من ئیفادە کرد ji sendîqê karkerêwan ji partiyê çepêwan ya jî ji partiyê rastê wan daha moderntirin daha pêşverotirin ez bêjim îro jî giştine qenaetekî wisa ji bo hikûmetê pêşerojê wekê xerîtekî avekirine û nîşanê wan din dibin eger hûn van tişta bikin em karin bibin dewletekî mifereh ئەم کارن ببن دەولەتێکی سۆسیال ئەم دەکارن هەنێکی پرسکرێکە بۆ چارەسەر بکەن بڕاستی ئەو راپۆر هێژایی کو ئەم کوردجی کو مەجی عەلەقەدار دکە با کوڕە کوردستانê wê raporê bixwînin bi rastî jî heger ku dewlet wê raporê pêk bîne hemû pirsgirêkan destnîşan dikin bi zelalî bi zelalî we bi vîdyokê jî vîdyok bi 2 deqeyê پر به زلالی دستنشان دکن پرسگریک به پرسگریک ماده به ماده چارەسەری به چارەسەری یعنی به آرگومن و به چارەسەری و به دستنشان کردن پرسگریکان پر زلال آماده کردن بله که فیصل تو لسر و پرسه چه بیجه راسته مجی وی چی خواند او نوچه راپۆرێک درێژە یعنی سەر سێ خاڵا چێکردنە ئەو خاڵژی هەر سێ خاڵی بنوانژی 10-12 بن خاڵە بوو ئەv راپۆر نەتەسادفێ ینی گاڤەتە گۆ هەر زوو چێ ناکن ڕاستە زوو چێ ناکن وەختا چێدەکەژی ji ber احتیاج هەیە ئەv احتیاجی پڕ تابعیە سەرمایە ئاشتی دixwaze سەرمایە ئارامی dixwaze cêk ئاشتی tune be cê aramî tune be cê gengeşiye be nikarin kar bikin ew qezenç nekin yanî li dijî hembûna wan ew ê çaxê ew ê çi qezenç bikin ji ber wî jî daxwaza wan normal e makul e yanî gor hebûna wan tişkî normal e ku tiştek dixwazin jî tabiî ne aştî dixwazin yani ji bo berjewendiyê xwe viya dixwazin ev jî dijî de ye بله گلک سپاس جبو شروعه و ام و مجاره لور بهلن ام در باسی مجاره خویا سیم ببن
وزیر آیا که لسر وزیر پاراستنا ترکیه هولسیا کار که دبیجه نه لترکیه و نه جی لتجی کردستان تنه ده 16 ماه ده چرچوه گوتو بیجن کمیسیون پلان و بودجه ترکیه سال 2022 ده به آمده بونا وزیر بروانی ترکیه هولسیا کار گوتو بیج درباره بودجه بروانی یا ترکیه ده هاته کرن لور وزیر بروانی ترکیه ده جوینه ده راگیاند گوت که لترکیه ویانجی لدربه ترکیه هرمک جغرافی برنامه کردستان نینه دناوان گوتنه ویده به گمان کینداری و تهدید جیه بو لسر ویا هرما کردستان داخویانه یک بلاف کرد از خوازم بریا از مافیا خفتنه بدمو از و چند رزق جوی داخویانی تماشاوانه را بخوینم داخویانی هرما کردستان واد بیجه وزارت پیشمرگه هرما کردستان به بیانه که برسیوا وزیر بروانی ترکیه ده تکس کرد که گوتنین وزیر بروانی ترکیه هولوسی آکار انکار کرنا کردستان جیه ماتماینا میه جبو ما جیه پرپرسیاریه جیه پرسیاریه کسی که دی پیگاه فرمیا دولت ده ری بخواه بده انکارا راستیه که دیروکی دموگرافی و جغرافی بکه که در راستیه وی ده وی بخواهی باوری پینینه وزارت پیشمرگه اماجب سردان هولوسی کار آبو باشور کردستان جدیده و ده پرسه ده بیجه وی برزی بخواهی سردان هرما کردستان کریه گلو جمره نبجه او هرما سردان وی کریه لکودره و ناوی وی چیه هر وها داخویانی دی بجه اگر او برز اکار گمانا ویجی هبونا جغرافیا کردستان هبه بلا لبلگنامه و دیروکا عثمانیه بنره و دمه دی ببینه که کردستان هیه آن نینه بله که کرهان تو چید بیجی؟ والله براستی yani tiştekî bêmanat bînim yek ade do nikah ew wezîrekî ye wezîrê Tayyip Erdoğan e Tayyip Erdoğan bi xwe wî ala li matar yani li firoxaneyê İstanbolê danî digel ala Tirka û pêşwaziyê Kurda kir yek li komcivînê wan ê fermî wekê du dewlet li Anqerê wî ala Kurdistanê danî êde ew ala Kurdistanê ye eger wî alê li derek layıqê derek dî bibîne ew nizanim feqet ew bi xwe jî wekî ku rayedarên Başûrê Kurdistanê dibêjin ew bi xwe jî çûye Kurdistanê ew bi xwe jî bin wî alê de li gel wan komcivîn kirine ya jî li gel wan pasê hinekî tişta hatiye kirin yani gotina wî qebûlkirin û neqebûlkirinê wî jî zor nemûyî me çimkû hîv bi çamûrê nayê veşartin Kurdistan heye û wê her hebe jî eger Xulûsî Akar qebûl bike jî eger neke jî بله کک فیصل دبیجن کردستان تنه جالیه دن جیده گمرک دنا بینا کردستان هرما کردستان ترکیه ده روزه به هزاران کامیون و ترین اینترنشنال نتوی دچن علیه کردستان علیه دنی سینور جالیه ترکی درن علیه هرما کردستان و اعلی کردستان راستین لشکر هرما کردستان پیشمرگیان راستین انکار امباسادور وان هنه ترکیه لری روزانه بالا فرج ترکی استانبول دچن پایتخت کردستانی هولری یعنی ویا چا سرخ نه کو سرخ مراد خناف قومه تو سریا چت بجهاتش کیدنجی او مثلا انکار کرنا کردستان و ناوی کردستان بلکی تبیرا و او جنا کو ناوی کردستان بو چوبو ترکی داویا داوی چاره سری نکا گوتن چما ناوی تا کردستان و وگراندن و گل گنگشیل سر چه بو دور ترکی بریار دا کو ناوی وج بدلا کو کردستان بکن کوزی عراق باکور عراقی ناوی جنکا کردستان کرن باکور عراقی یعنی براستی تشتکی عجیب آیه یعنی چاوا مرج برشرم دکه جبر هلوستک وره بله که فیصل تو چاوا شروع دکه جبوی تشتی حوجاناکم مرف هر پسپورا ببینه
زانستوان ببینه چیک ببینه اوی گوتنی تو هری گنده ما لمشکینا گریدای دیگه تو یکی بیجه اوی خاله منی گندی شوانتی که یانجی تارلیت خود اوی بیجه خلوصی آکار ناند چینا آفسیر که علاقه یتونه تشتک yani başka izahı viyatune yani gavadın ve bahsa kır ve gol Kürdistan'ı derin Kürdistan'ı ağlı helal ve yanjı berpisyarın harama Kürdistan ten Ankara yanjı İstanbul al nişanını vesaire dev jwana berdin çen mehbe bu nizam peşeş mehbu çu beri yanjı salek ne bu Brez Neçuran Berzani o Hulusi Akar le Almanya hevduditin o le Almanya le ala Kürdistan hebu ala Türkiye be kelaka hebu yani dev jwana berdin yani ha yani velhasıl ne işi akliye ne kari akliye evya demek beri despeki Erdoğan jidugot Erdoğan sorun yok yani hun ne fikrin yani biraz seri ve tüne ben ve çağı mesela Kürt halde be yani mesela Kürt'e tüne o yani demek ki dugot heger Kürdistan ile Arjantin avabı ve emel diş derkevin yani evya mejiwan duhazın insanı حماقا بيجن يعني شو بيجم يدين نجات برست الى تركي وان موتيفا بكن يعني اوجي زان تشكي حماقيه تشكي براديه تشتك دبيجن بس كام شربكن شانسا ما يمكن اوجي بشانس كان امثال ونير محتاب كام شرب بازرگانيه بكردستان يردكن konferansa İstanbul'e avadikin, danostandine dikin, u nave Kürdistan'e inkar dikin. Bu evji bir şansiya meye. Em Kürt bir insanı varın muhatabın. Şarbkin. Hazar mıxabın. Mera ciranê xwe gotine Kurdî heye dibêjin mıxabın mirov ciranê xwe hilna bijêrin. Ça mera ev jî ciranê me ne em çi bikin? Belê. Tiştekî din tu li ser vêya bêjî kek Orhan ya em derbas bin. Belê. Em derbasî mijara xwe ya çarem bibin. Mijara me ya çarem li ser Joe Biden ji bo rêzgirtina mafê mirovan li hember otokrasiyê parastina demokrasiyê û li hember rêlibergirtina korupsiyonê qanûn û nîzam dixwaze çend sala carekê konferanseke navdewletî pêk bîne. Ev cara yekemek konferansek wiha dibe Joe Biden di dema ku cîgirê Obama bû û Obama bû jî û di dema kampanya hilbijartina serokatiyê de jî mafê mirovan û demokratîbûnê di qadên navdewletî de diparast. Niha jî li gor Biden di dinya îro de dema dewletên ne demokratîk hebin nîzama dunyayê xerab dikin. Niha jî ji ber ku wî plan kiriye û bêhtir ew hildibijêre kîjan welat wê beşdarî vê konferansê bibe. Li dor 17 welatên Afrika di vê konferansê de beşdar dibin lê belê Tirkî têde tune ye. Ev yek jî gelek li zora Tirkiyeyê diçe. Wek ku hayê wan ji tunebûna demokrasiyê li welatê wan tune be tev digerin û şîrove dikin û teqla davêjin. Konferansa yekem wê neh û dehê meha pêşiya me wê beşdariya serokên 107 dewletan li ser platforma dijîtal pêk bîne. Demokrasiya Tirkiye li gor pîvanên Biden li vir di sinifê maye. Li gel Macaristan û Belarus Tirkî li gel Macaristan û Belarus neve xwendeyê vê konferansê ne. Çîn, Rusya, Koreya Bakur û Afganistan jî neve xwende ne. Hûn veya çawa dinirxînin. Kek Orhan. Yani باور dikim wekku welatek demokratîk be cêb mayî matmayî mane ku çawa beşdarî vê konferansê nabin. Belê. Carna mirov derewekî dike mirov cara ew zane ku derewe
عاد دو جارك دي مرود بيجا يا وما تشتكي واكر تيتا درو آسيا وقت بيجا يدي بدراوي خو باور دكن ترك جي بدراوي خو باور بونا كو ولاتكي ديمقراطن فقط وقت درتي ناو نتوي درتي أوروبا درتي أم بيجن بشي كندا ياجي بشي بريطانيا ياجي بشي أمريكا ياجي وان دولتك وبراستي بديمقراطية كم زيادة بديمقراطية تي إدارة كرن برای خود دیوان برای خود دی سیستم وان سازی وان برای خود دی جیانا انسان وان و برای خود دی دمو دزگه وان و حقیقت نوکه ایوان و ای خلکه نوکه هبودویا فقط اول شخورا باور کرنه که ایوان جوکه خلکه یا فقط خلق دبیجه ایوه جودای ایمه جودایا راستی خلکه لالی کی راستی ترکاجی لالی کی اگر هر زوروان جی نه چه زوروان جی دمو دزگاه وان سیستم وان و جیانا وان نوکی اوروپا یا جی اوی کو دموکراسی کم زیاد ناوا خدا پیکانینا و کرنا شرط جیانه نوکی ایوانا اگر زوروان هر جی اگر نه چه اگر کو بچونه داخل وی کنفرانس ببونه تشتكي وی عجایب چه بویا یعنی وی خلقی که او لکو تر لکو داز لکو دموکراسی لکو ترکیه لکو پر دوری هف هاجی سیستم کی کو قدی دمو دزگابن و جیانا خو جیانا ملت خو خلقی خوشی بوی آوه تفدگارن و وسط ماشینن اگر جوان دولت ابویا حقوانه بو بچونه فقط نجوان دولتن و جبرویه که جی ایکو کدو امک جبو دموکراسی دانا و سیستم که بو خواهوه کرنا ناخوازن یک دولت که وکی ترکیه بچه وان آوان شیلو بکه بله که فیصد تل سر ویا چی دبیجم ترکی ماتمای که بشدار نبویه از بچیروکه که جوار بقال بکن او چیروکه که بقو چیلکه هم نظام زانن بق روزه که دخوازه چیلک دبینه چیلک براوی دبینه خود دنره و گر مزن فلان اذا بقش دخوازه او جو خوک وی بکه خود دنا بخینه دکناک وک منابه خود جار زوری دخواه و جار دمکه دتقه ایجا روشا اردوغان بچه کاتیه وی در روشه خواست بوه وک یعنی خواست ترکی بوه وک خود بدی بر امریکا یک جانت گو ای امریکا فرصا دکر حقارت آرمان دکر بس وک که اورهاجی قال کر او چیکاوانی او حیوان جوان تنه حیوان جوان تنه حالا واش بای فلگه تنه نكرن تكابن أبقلابا أبي تشيكي يعني حسابكن وقت بارباري دكن زي بجيج بينم تشيكي تين إريشي مزلا دكن يعني لأذربيجان دهرن إريشي مزلا أرمنيا دكن يعني فانا حقو صوفن إذا دف جدي أو ما في مرو فلان دف وانا بردن جبروي نكرن تكابن حسابك يعني ده الشيء ده الشيء الدولة النافية مش بيركر والحاصل دخوازن كو تشيك عثمان قولا ببردان اردوغان فورتا خود ویجی میوان پرسون نون گراتا اعلام بکن يعني بي برا في ولاتي تر بکن طبي باشه وگران هات تشيك والحاصل يعني او ناكب او قلوبا انسان ديمقراط و پیش کتی دجیده 107 ولات هاتیه هربجارتن بو 107 نور بله 107 ولات يعني اندونيسيا هي باكستان هي باكستان حسابك يعني وهن ولاتي افريقيا هي بس تركيا تونه حفظ ولاتين افريقيا دناف دايه تركيا شافه كده او فورتا دافيجن ونظام شردكن ورن يعني مثلا بقوا تشيلك نا والله اگر کو ناوی جنها کردستان بکن باکوری عراقی شخوی وره لدروی تشتابه مینن وره جزا بخون هر جزا بخون ما
لچیک جزا دخن لأوروبا نغما وانا نتشتك يعني جبرد كيف درت كذا يعني بله راسته گلک سپاس جبو شیروین و ام در باسی خلاخویا پنجاب بن و کند زانن لسر پرسا لسر گفن اردوغان یا ایریشا لسر روج آوا که لبردریه بایدن و پوتین پوچ بو و کند زانن اردوغان دو سه مه داوین گف لسر گفه دخار که جاره کدن ایریشی روجاوای کردستان بکه بلشکری یک مزن بچکین گران لسر سینور نزی کوبانه عین ایسا طرفات بجیکر دی پارلمنتوی ده مساده 2 سالین دن لشکری خواه بشینه در و حدود خواه ین سوریه ورگرد دوی نافبره ده اردوغان هم پوتین و هم جی بایدن بخواره دیت و شانده یعنی وفت لسر وفته شاند وان هر دو ولاتان و دمکه گفن اردوغان دیسا سست بونه ایدینه مقاله کتنا آخر روجاوای کردستان دیگه به دستور پوتین آ بایدن نویره ایریش بکه دیار اردوغان دستور ورنگرتیه وقتی کت افرین جی پوتین دستور گرد دما کت سرکانی جی و گریس سپی جی ترامپ دستور گرد بون هون لسر ویا چی دبیجن بله که کورهانم بتا دست بی بکم بله تلو کردستانی بله yani Türkiye eğer bertek zede ldije xo bibîne ji van welatên zirxêş nikare bi rastî tev bigere wekî cenabê te jî kerem kir di meselê Afrînê de îcaze xwe ji Rûsyê girtibû di meselê serêkanî wekî dî jî ji Trump girtibû fakat باور dikim ku hikûmetê nû yê Amerîka û hikûmetê Biden di van mesela de hesas bû û beriyê ku bê îqtidarê jî hinekî çerçeve diyar kirbû ku eger rojekî bê îqtidarê ew ciyê ku ewlûyê bin wê tirka nêzîkê wê neke û bawer dikim li ev dewletên ku balê aboriyê ve aboriyan nav bîsta de li wê jî ew û Tayyip Erdoğan komcivînekî kirin wî komcivînê de hate gotin ku eşkere ji wan re hatiye gotin wê misade nekin ku ji vê wir de tir sınırê xwe fira bikin ya jî dirêj bikin wê Amerîka wî misade neke û باور dikim bi ew şeffaf û helwestê xwe eşkere ji wan re gotin ku wê qebûl nekin wextê ku ew qebûl nekirin jî Rûsya jî yani di nezdê miletê Kurd de naxwaze zêde bikeve xerabiyê çimku helwestê wan ê li Afrînê bi rastî xerab bû wa kir ku Kurd yani bawekî Afrîn ji wan re hiştin û bardan Afrîn cîkî bi rastî jî stratejîk bû û hêviyê Kurda ew bûn ku karibûn li wê bigîjin behra spî ew jî ji bo Tirkiye zor xerab bû û Tirk yani di wî meselê de bi rastî jî serketî bûn ket bi çonê wan ê Afrînê ew deriyê ku li Kobanê heta biçe behra spî karibûn ku bixetmînin wê de jî serkeftî bûn bas Tirk ne tenê Tirk yani dijminê Kurd tenê quwetê wan digîje Kurda karin bi Kurda şerê Kurda bikin fakat wekî dî nikarin şerê miletekî dî bikin û nikarin pêçiyê xwe çawa ji Kurda re ew bikin ji wan miletê dî re ew bikin Yunanistan îro wa eşkere ye ku gelek hinekî ada ku mesela nav de şirîkin ya jî geleke bê silah bin bi silah dikin bi çek dikin
و تورکیا نکاره تشتکی بکه و یونانستان باوی عسکری جی نقاس شاره یکی ترکیه باوی نفوس خوشی بلکی daha یکی ترکابه فقط قوت ترکا نگیجه که ایرو بچی شاره وان بکن دگیجه قوت آنجا کاره بکرده کارن ایران جی دیسته ورسایه و اشتره بیجن yani دو عراق جی ورسا بو سوریه جی ورسا بو فقط دولتێکی دیرە نکارن شار بکەن یانە ئەنجا کارە شارێک کووردا بکەن فقط ئەگەر کۆ دەولەتێ مەزن هێز دهنێکی دەرادا هەلوەست بکەن بەرتەک نیشان بدەن نکارن بچن ئیرۆ باوەڕ دکم ئەو سیاستێک کۆ تورکێت خواستن جارێک دی بچن سەرێکانیە و هەنێکی دیجی حتا بێژن قاموشلی و واندەرێ دیجی ئیشغال بکەن yani ne Rusya ne Amerika rıza nişanı da vakti kuavcı nişanı da ve cihorun işte ne hatta peşarojda belki bu ben mesele hene ki bazariyet işte kedi belki bizim ve imkanı ko Kurt ve destevan dana van destevan bakın ama amci afsları ko mecgalci kiriya ama vagaron yani karın siyasete ki usabkin yani mesele Türkiye ava dibe Kürt anasını görmesin. Para Kürt diyakhane binin. Para Kürt diyakhane binin. Vakti çip serevante hiç mesele. Xabın. Bale, kek Faysal tüçül beji. Rast kek Orhan rast beji yani o politika prensçika temela ditina Türka esasya Türka ile hemberi Kurda bira Kurd diya xwe nebîne bes wek dibe felek hertum li Kurda naxe li carna li dewleta Türka jî dixe niha dewleta Türka ya ji ez bêjim taybetî Erdogan hem ji derê bûye hem camiye bûye ne jaliyê Amerika bi qebûl tê dîtin ne jaliyê Rusya هلا و امریکا پشتی بایدن هات به او گوهی باش کشاندن پوزی چی کردن و پوتین جی وقت دبیجه ترکیه به شمار اغلانا چولی یعنی در اردوغان در بر دریوی دو سه دقل بر دریوی سکن پیاتی قد چیکناکی یانجی در پروگرامه که یعنی به هفرانه پوتین جیر تریکا خواهی اشارت کرد و بیا برگرینه خریطه که برویه yani خریطه پرمزن وانا بس پوزیمین آشوته yani وره بیا ایدا yani ریا شکاوی امریکا هاتیه برین yani هیویاوی زیاده تونیه demek ki دخواست ortak او چیکه چه بکه او بالا فرقه افغانستان چیک بکه ortak خوش بکه وجنه مشیا و ریاوی کتی ناولپی پوتین اوج برناده گوتنک پیش گوتنک ای روسای دبیجه اگر تو به هرچا دانسی بکه هرچ قرار داده چه وقت او دانس بکده ایجا شا اردوغان جی کتی وی حالی آخرا بنر هلا بیا وچار بکن ها پرانتز اکز بکن وی تخمینه من yani از وقت چی هیپوتزه yani دولت ترکیه جی اردوغان دخوازه افرینی وک هاتای الحاق بکه yani بوی شکلی هاتای بکه الحاق بکه جیل اردوغان تنگ بویه yani نیدی نکار اکونومی خراب بویه دیپلوماسی تونیه و نخوشه دخوازش خور ریکی بکنه yani او خواستنا ایریشا روجاوا هم دستی خو خورد بکه و هم جی سب هگر که او پروژوان بسر که و افرین الحاق بکن یعنی به شکل که وقت هاتای به ترکی گریه بدن بقرد دستی خود زیده بکن مقصد اوان از بیجم اوه یعنی هیپوتزه که بیا بله گلک سپاس اجبو شروعه دم وقت آوه ده هر که ام ورن سر مجرخوا یا ششان لترکیه لباکره کردستان جاری فقیری
کورتر و برفرهتر دبه یک جسر نویسه مایه و کندزانن سیاست ترکیه یا شر لوان گران رودنه خزینه دولت والا دبه جبر به استقراریا سیاسی و دموکراسی و سیاست دموکراسی دور سرمایه‌دار و سرمیان کل ترکیه هنه یا ترم ناکن یعنی پریخوا جی پیاسه دکشینن و درن در به ترکیه جبر وقت ما گفت جبر به استقراریا سیاسی و عبوری پرین ترکیه لهمبر دلار و اورو و لهمبر پرای دنیای کم دبن و وان دم داویش خو پر قیمت وان داکریه ملزمین اساسی ین وک ای صنایع وک بنزین مازوت و انرژی پر بهابویه لگل ویجی معاشن کارکران کارمندان وک خمایه بمليونان كس وكونجي دزانن كار نابينن جيانا دمها كورونا يجي روشهين خراب تركيا هوارا قل فيغا فيفان دمي داوي دبيجن خورنا بنجهين وكونزانا خورنا بنجهين نانو آفو شكر رونا نامپیج کردستان اسیان دکن دبیجن آرد پیدا نابه بوی کارا برسا راش یعنی منما پیدا دکن دبیجن آرده دسته مده هم دکن نان هم دفروشن پره کجنان تی هم نکارم پی آرد بکرن هر روزی بهایی آروان بلند به و روش پر خرابه و روش اگل چاوا بتایبت جیل باکره کردستانی اون سویا چی دبیجن هم جکک فیصل دست بکن و دوره که کرها آره از تشتێک تا گوت از دوباره بکەم ینی ڕەوش خراپ بووە ئیدی خودیە فرنێ ناخوازن نانێ خوا بفرۆشن ji ber ku wextak difrۆşin nikarin delavayî ard bikirin berê ard 106 TL û bi 6 TL distendin wexta wiya difrۆşin ji delavayî lazim e bi 209 TL bikirin yanî nikarin îdî دوسا وان تجاب كنج دلافاي دبيج امي بقرن شيتر روش خراب بويا فقير زيدا بويا دي مرن زرا شي بيجا خدي عليا انساني ممكن وبتابعتي عليا ما هي زاد ترى وري خويايه جبرك غور دبيجن نان لجهري ارزال ديار بكره كيلوي نظام شقاسي 8 يورو الجيدن 11 تلاي فلان الباوان 8.45 والحاصل ای هری زحمتی دکشینی جی عالیه منه و نک قرار برسه تو نه نخوازم بکرن یعنی فرنجی نخوازم جبر که فروشی نکارن دوسای آرد بکرن و بله که کرهان تو لسروی روشی چی بیجی و خلق چاوا بکن یا جی خلقی کردستانی و چاوا بکن با من سبب قریز اورو یعنی نبونه کلوپل جیانا روزانه یا جی گرانبونه کلوپل جیانا روزانه ده بینگه هیوی ده شر نوبین کرد و ترکیه بله و سبب وی کریز جی سبب شر نوبین کرد و ترکیه دیسه یعنی سبب اساسی اوه ولاتکی هیچ چند دولمند به بله 30 سال 40 سال 100 سال که ملتکی را شر بکه او ولات نتکاره به ولاتکی دموکرات آزاد و نکاره جعال عبوریه و جیب سر بکه چونکو یعنی شر برای زور جره لازمه او امکان او قوت دست ترکیه دجی تنه او امکان و قوتی که دستی دجی هید ایلا جبر کو کرد سر نکون به پیکتینن ولاتا کی کو شرط ده به عدالت جیته دتنه ولاتا کو شرط ده به حقوق جیته دنینه اداره کی کو عدالت نه به حقوق نه با یعنی کارمند دیویجی کارکر دیویجی نزانه سروان سر چی بالگی ویا
وقتی که حقوق تنبا هنه کیش در و ناین ام بیجن ترکیه ترم دو بیجن یعنی ناین پرا خرچ ناکن یاجی ام بیجن صناعی چه مایدار دوی دا بسر بکردن یاجی عبوری خو او کن یعنی باوری خلکی ایدی بترکان نمایا کجدر و سرمایه کی بینوره والفر و برینانه کی یعنی فابریقه کی چیکا و هم او هم ترکیه فایده جیب بینن چونکو نزانن یعنی صبح روش اف دولت و دست دین سر پریوان چاوک و دو وقت خود دست دانی بر سرمال ارمانه و روما یعنی غرانتی سرمایه خو نابینه ترکیه بروی آویجی ناین لترکیه شور ناکن ادوان حالت دا جی یعنی مسئله کریز کووید هیا و مسئله سالا چوی براستی جی پر حشکباری بو یعنی گنم وکی قاسه کو خلکه هیوید کرنات بو و اینو جی آواد جیانا روزانه دا خو کشت که براستی لهنک جیا وابویه کو مرو میکاره کیلو کی تاماتا بستینه یعنی هنک روزا کیلوی چه 22 23 25 تاله یعنی اوا تشتکی نه نورماله وقتی کو جی یک فیصل جی په پاست که یعنی اروانه کو بستینه بکنام د فروش جارک دی بپری وینانه نکاره اروانه خود تخجی که وقتی دی حق کارکرانه حق کره خانیه همیشه حق هاوین نانه یا کاربه یعنی الکتریک وقتی دیجی گلک جی یعنی والبویه که ترکیه هر چیز زاریبه یعنی ورگی دانیه سر هر چیز اگر تو کار بکی نکی بروی آوه یعنی بنگه وی کریزه شر کرد و ترکیه اگر افشار دوام بکه یعنی اگر هنکی روش باش ببجی او روز دمکیه اساسی نینا یه باش دی رایدارن ترکیه یا جی برابرین ترکیه بخو وگرن و د حقوق دنیای دا مسئله ناوا خو کرده مسئله ناوا خو کردستانیه چارەسەر بکن و لسری فکر بکن و ببن يعني اف قريز حتى نبى سبب نویه وان بله خلکی واقعی کردستان هم جفا شردکشینن و هم جی کنسکونسا شردکشینن تبوهای یک وره به بنگه ده زما ترکی دکه دولت ترکی دکه خلکی ترکی برای خودتن دولت آخوا حکومت آخوا رخنه دکن هوار خلکی کردستان دو جارا مغدورن براستی گلک گرانه که هم بنارن چواده به سپاس جبو شروعی ور سر و مجاری ام در باسی مجاره خویا داوی ببن یا لسر مجاره می داوی از باور بله هر سجی نه از هنکی از فوتبال پر حس دکم من ابنوچاجی خواند پر دلی مخوش بو از که خوش بوم مجاره مل سر تیما دال هفدیتنا تیما دال کرده ج سویده و یا آمد سپوره کل آمده هفدیتنا پیکانی بون شانداک ج روبرین آلیگرین روبرین تیما دال کرده زبارم سه روز بره بو لآمد سردانا فوتبال تیما آمد سپوره کرن جرای کمینه که روبرین تیما دال کرده و آمد سپوره دچیون و دخوازند نابرا هر دو تیمین کرده هفکاری یک پیک بینن و جه تجربه این هف سود ور بگرن لگور نوچهان روزنامه‌یان هن نوچهین هن روزنامه‌یان دهن واران ده پرنسیبی جیل هف کرنه بیامن اگر که تو انجام جی نگره به هفدیتن دیساجی جیه که خوشیه یا نها برز علی فکری شق و برز مهدی چرگن لبر بونا و بساعتا بحثا فوتباله و به هفدیتنه و هفکاری آوه بکرنا از بارم و سبه باری برنامه‌وان هیه
سبب لسر في مجاري برفره بسكنن لهون لسرفيا چت بيجن من نچوان خواند لسرفيا ولات کلچ اسلام علی کاری سروکی تیم دال کرده دبیجه هفدیتنا ما هنکی سپونتانه چبو لی آرمان جامعه و کو ام بکاربن د پیشروج ده تجربه خو به هر پار و بکن د پیشروج ده ام دخوازن جوان خو پیشروج خو اکادمیین خو لور آوا بکن بخیر دال کرده ام دخوازن لآمده لباجار اندن باکر گلک لیستگوانان درخن بخن ویترینا اوروپای جی گلک لیستگوانین مهنه لأوروپا دلیزن لی بناسنامه کردی ناین ناس کرن ام دخوازن به ناسنامه آوا بکن هون سرویا چد بیجن تک بیسال بله اجی وقت زیدش فوتبال فعماکم بله او وقتا او ماچی مزن بس گودارد کم یعنی مرف دکوه هیجانی خوش دبه راسته خوشه زیده جه فهم ناکم بس که فهم جی هات وقته جبر که جه فهم ناکم شخو مهدی ایدی سلاوه لناده مد دبیجه تو فوتبال فهم ناک ایدی تونه حوالی بودی والله فوتبال بکردی خوش السبب نمان هی خوشه اره بله ایجار که فهم پرات مختاق موینو شدید لازم ام آلیکاری هفته بکن لازم ام بین با هف کمالین کردان بین با هف فدراسیون آوا بکن فدراسیون بین با هف کنفدراسیون آوا بکن کنفدراسیون بین با هف لوبی کی مزن آوا بکن بوی هاوی شخوا اگر ام بوی هاوی پیش هرن ام صفا خورد بکن ام مالی خورد بکن و چاقی کرجدار اولی راحتی بربالی موره اوی نجو کیفا خو اوی مجبوریتی وره ایجار کیفا منات راست خوش اجی وقت دفکرم وقت موقع از فوتبال باش فهم نکم فوتبال جی می هری مزن ای اسکی فوتبال جی اورهانه که اورهانه ام بی برا قدینه برا فینال جویبه بله که کنن تل سبعه چت بج از بریای بجم دال کرد لگورکم بهیست پلی اوف ماتش کوه هي هجرويا قزنج بكي در كافيس سوبر ليجي لسبب برفره للسر دال كردي ولسر بيها بديتنا برفره بالما برنامج فوتبول بكردي يا تشابر مديا السبب يجن بلي ككورهان والله وقتكم زانبو يبرسك يوسبي برسكرم راستي از جوي برسه وج برسي ويجي بپارم بله من ویسبه بر تلفن که فکری کرد گویا و پرسکی و سپرس که یعنی اف پیکاتنه دال کرده و یه آمد سیپور یعنی تو چی فکر چی بیجی تو چی بیجی از اوی بیجیم گو تو چی فکرت کی من گو والله لگور قناعت من yani senaryo ki çetikim az bejim İro eko siyasete Diyarbakır buraya vedibin bağımı ne Kurdistanîne fakat xasek ve takip dikim dal Kurd tozek bejî Kurdistanîye dixwazin ew tozekî Kurdistanî jî wekî xwe bikin Tirkiyeyî eger kova be xerab e bu ew dîrame goxwazî yani tiştekî bi pîlan bûye bila wa bûye bu yani usa ama usa lehevat ya ne bavudu fakat wa tiştek ku dibêjin bikin baş e ez jî dibêjim wa tiştek ku gotine bikin baş بله مگوت سوپر لیگ لی نوی سوپر اتانه لسویدی اگر مگوت کو ماچه خو خزانج بک ان هوی که کلی فکری شیخ و که مدی بیجن روزا براستی جیش فوتبال نزانه جاهلی فوتبالی والله هناك وري از جاهلی فوتبال دنیا فوتبال دنارم و یا اوروبا لسوید نوی سوپر اتانه اگر دال کرد ماچه خو پلی اوف قزنج بکی و تک و سوپر اتان هری بلند نوی آل سوینسکان سوپر لیگ بچه مشاج گوت از باورم نیسته برای او رخنجی جمرو وره بله ما از باورم ام هاتن
داویا مجارین خو و داویا برنامه خو سرکفتنه دال کرد و آمد سپور دخوازن ام برنگین وان و به هلوستاوان و به لیستکاوان و به همو ام سربلندن و کیف خوشن براستی سرکفتن جوان را کارک پر هجا و گرام بها دکن سپاس دکم کک اورهان و کک فیصل هون بشتاری برنامه ما پانوراما هفته بون ام هاتن داویا برنامه خو مالا آوا به تشتکی داوی هم بیجن؟ از تشکی بیجم؟ بله البنداوی بوم مگوتی بپرسی یعنی گوتنا تی داوی گوتنا داوی ازش بو کارکرین چارپل مدیا بیجم براسپتی مالاوان 1000 جاری آوا به او کاری خوش جیتینن او کارکرین اکیبا چارپل مدیا لبا من وک عسکری بیدنگن یعنی های مجموعتون داویا قمرا نزانن بس اف پروگرام گش بسایوان چیده به بسایوان دیگه جمالامه بسایوان ام گودار دکن مالوان 1000 جاری آوا به دستی وساق به اکیبا چارپل مدیا بگشتی سپاس جوارا سپاس جبوتجی که اورهان گوتنا تنی داوی سپاس کم جبر کو و مکر میوان ایشف و سپاس جواره کو اگر مکار بویا دنگ خویشتاند و ملت خو و متشتکی باش کریه بله گلک سپاس جبوتجی گلک سپاس که فیصل سپاس جبو سپاسیات تجی یک جبه تیمه بو از نشاش بم اره تجی پر آلیکاری once upon a time آلیکاریا تکنیکیا چارپل مدیا کری تجیش تیمامه بو جبوی سپاسیات دکن هر وها از سپاس دکم جبو تماشاوانین مکو حتی نها بمره بو نزانم لکردستان بوی درنگ دیساجی مالاوا و کوم بمره بون وک مدست بکا برنامه جی گوت ام وی برنامه 6 کس به هفدور بدوره هم برای و دبنج روی بریات چارپل مدیا مگوت بریز میرزا کار سیراج کرجی مهدی چلگن هنفی توران نیمت ممتاز آیدن و از هم بدوره برای و دبن هم هاتن داویا برنامه خواه سپاس بوه همیا حتی جاره کدن بمینن ده خیر و خوشیه ده دما و خوش دلیوه هر دم گشبه سپاس بوه